For di comienzo, Papa Francisco ha conectato con tour fiel al mundo. Buonasera. Un bonoci simple for di prome Papa di America, Cardinal Jorge Mario Bergoglio di Argentina. E la senti su me sempre comodo entre pobre e ricco. The hungry, the thirsty, the stranger, the naked, the sick, those in prison. Tim viaja e notado mucho popular del Vaticano debido a su enfoque liberal de enseñanza apostólica. También reforma que tiene a ver con transparencia financiera dentro del Vaticano y el escándalo de abuso sexual que ainda está un reto para la Iglesia Católica. He met with victims. He expressed heartfelt sorrow. He expressed resolve to get this right. But, most critics, many victims, would say that wasn't matched with a policy follow-through. Desde que a pandemia de coronavírus a começar por de ano 2020, a imagem de Papa bendicionando o mundo por de Plaza de San Pedro completamente baixa, estava um símbolo de uma época de desolação. Papa Francisco aboga para a nação no mundo para vacinar os mais pobres, mientras que sua persona azora para vacinar todos os desamparados no Vaticano. For de comienzo de guerra na Ucrânia de 2022, o sumo pontífice estava um firme defensor de paz. Papa Francisco evitaba condenar al presidente Vladimir Putin, pero apeló públicamente al presidente de Rusia para poner un paro de guerra para amor a su pueblo. Además, hace una llamada similar para paz durante el conflicto del Medio Oriente, visando que la guerra entre Israel y Hamas ha convertido en terrorismo y que es algo no aceptable en el mundo de hoy en día. El mensaje de Papa Francisco siempre está fraternidad. Nos turta rumán de otro, a pesar de diferencia. Aldrich Querleman, Telenoticia.